بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. gelek seydayên hêja divê dersa borî de ev metnê minhacê mucmel me tercüme kir. Yani me tercümeya vê kir. Ev qismê hene jî dîsa ew tercüma ku me gotiye ew tercüme ye. Vêca em dixwazîn bi şîrove bikin. Yani me gotiya mucmel hat gotin fêmkirina wê zanîna wê hebkî zehmet e ka em va tiştê me di vê metnê de fêm kirîn em niha ji xwe re li ser tabloyê carek dî fêm bikin. Me got kur dema kurek bi tenê yan çend kur bi hev rabin temamê malî ji xwe re dibin tiştekî ji pey xwe re nahêlin. Yani malî îstîgraq dikin. Yani bi vê tişta ku tewarûz biye em hemûyê îstîgraq dikin ji xwe re dibin. Mîsala ku em bibêjin li vir zewcet maye, li vir bav maye, li vir kur maye, divê de jî kurê kur maye. Zewcet ji ku zarokê bi vî mirî hene heştiyekê distînin, bav ji ber ku zarok hene ew zarokê kur e jî dîsa şeşkekê distîne, kur bi xwe esebe ye, kurê kur saqit e. Me welê got pî. Me got dema kur hebe kurê kur tiştekî nastîne. Vêca em eslê meselê wextê em çêkên heşt û şeş muwafiqê hevê nîvî ne, em ê nîvê yekê liyadî dar bidin wê bi bîst û çar. Ji bîst û çara heştiyekiya zewcetê hebû sê, şeşyekiya bavê hebû çar, tişta ma tev ji kurî re me got kur الابن يستغرق المال. معناها ما ولا قلت يا الابن يستغرق المال وكذا البن. أبا أما لكم ما قلت استغراق ترتشتك بشون خفان هشت. يعني كره كره دبر ده ما محروم. دبي طابلو يدا خيايا كو پشتي زوي الفروضة بهر الخبرن تشتا بشون وان و مایی همو گاهی کره کر ساقط بویا اگر کره دوسا کری دا تنه ما بیا وجاش ویه و کره هبیا اوی وجا او ساقط بکر بیا کچ مگو دما کچ بسر خواه تنه به نیوه طریقه جره یعنی نصف دما کو دو کس یاش دتر بن سلوسانا طریقه جه همو یا رaya دما کچ او کر تب ده بون وارس طریقه همو یا وانه یعنی دو بهرو زلاما او بهرجی دو پیره کارا دمینه ام بری خود دنه مثالی بده جمعانیه کچ او کره کر کچ صلبیه نیوه مال مدای نصفه و کچا کر و کره کری دفر ده بنا عصبه یعنی کچا کره کری کچا کری بخوره کری عصبه او یکم مایل خواهلیک بکنه وجا وقتی به کسور او یک هلوانای پار بکرن ام چه دکن ام اجمارا سری والا اصل مسئله وات دو کر عدد سری واد بده دو کچی جید بس سه عدد سری واد بیست سه جاره دو بو شش مکر اصل مسئله خواه نیوه ششا چنده سه مدا کچه اما سه ده بهر کر که بهر جیل کچه اصل مسئله دویه جه بهر کچا تنه هات یه گرتن ما تصحیح مسئله کر شش دبر ده کچا به تنه نیوه مالورگرتیه کره کر و کچا کر به هر ربون عصبه دو بهرو بهر خوال ایک دو وکرنه وجا مگو مثال اکو وجا دو کچه به تشتک بشون و نامینه اوه بده دو کچه نه اوه بده باف مایه
دو کچه سلوسان بریه اون بده باف هیا باف مانی ما عصبه باش خورد به توش تا سلوسان مبهر ششه دایه بده مکی اصل مسئله سلوسان ششه چهار مدا کچه و بابجی ششه که دستین پیشی ما یک دایه پاشش عصبه ما یک دایه عصبتی لورا دو جهت بابه هنه مگویا جانا دبه عصبه جی جانا دبه خودی بر دیگر عصبتی البته ده هم خودی بهره و هم جی عصبه ابدره هنه ایزاها نها مگوتی او ایزاها وجا دما کدسن به هر ربون وارس البته گوتمی نه جوره گوتمی حالا هاتیه گوتن ولو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد وإلا فإن كان للصلب بنت فلها نصف ولد الذكاء أو جد بده أن فكن دوا كد الصنب مثالا كد كجمن مجود ده مثالا كد الصنب دما کود ناب زاروکن صلبه ده کرتنه به دما کود دو سنه به هفر بون وارس زاروکن میتی زاروکن کره میتی دما دناب زاروک وی به خود زالام هب زاروکن کره وی حجب دبنو تشتکی خناستین دما کود ناب زاروکن صلبه ده کرتنه بن کچک صلبیه به تنه هبه او کچ نیوه طریقه جرایه تشتاج بر وان ما جزاروکن کرگین زلام آنجین زلام و پیرک رaya دما دناو زاروکن کران دا زلام تنون نیو کج دستینا نیو کج نی تف کج بن ششیکا طریقه جمان raya مگوید چه اوه کچک اوه کچک کر اوه کره کر اv keça hene nîvê maldastîne. Ev keça kur tekmîla sulusanet ket be şeşek. Yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 eşittir 2 bölü 3 sulusan. Kur vede asabaya. Peki ma şeşe gert ma nîvî da keçe o keça kur jî me yek dayê tişta maş kur. Lewra ew vede dibe asaba. بجد دما دناب زاروکن کر نویان دا زلام تنبه و دمه ششک جوان رای لورا سلوسان pe ششک تمام دبه گچک جیز سلوسان پتر نکارم بسینن لورا بهرا بنتیت سلوسانه و ده گچک هیا اوه گچک کرجی هیا اوه برای شقیق چی هیا Geç nive maldastine, geç akur şeşe gedastine, biraya şakik asabaya. Mesela şeşa girtiye, nivi meda geçe, geç akur jit sulusan tamam kiriye, 1 bölü 6 evci bu yek, و دو جیش برای شقیق رaya. و hat فهم کنه geç asal به نیوه ترکه ورگرتیه, geç akur tekmila sulusane kiriye o şeşek var girtiye 1 bölü 2 artı 1 bölü 6 eşittir 2 bölü 3 bu ya o pişti ku geç asal be de gel geç akur sulusan birin jwan o xwarda pireken be zilam hebben tiştek jwan ra nînin bes jwan zêdetir jwan jêrtir zarokên kurên zilamê hebin ew kurkeçên di rêza xwe de yan bi ser xwe re vê bikin esebe. Zamanê me têre nake heta carek dî înşallah em ê vê meselê jî şîrove bikin.